ikanongere mbasuhuze kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza abanyarwanda bose bari hirya no hino mu gihugu ndetse n'abari hakurya yacyo, nkomeze kubasuhuza kandi nkomeze no kubafata mu mugongo mbihanganisha ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mureke dukomeze twibuke twiyubaka. Rero ngarukanye amakuru agiye atandukanye, murabizi ko turi mu bihe byacu byo kwibuka, n'amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku byerekeranye n'ibihe turimo. Ariel Kayabaga w'imyaka 33, umudepite mu nteko nshingamategeko ya Canada, yasabye iki gihugu kwemeza ko FDR nk'umutwe w'iterabwoba kandi kikareka gukomeza gucumbikira abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ni ibintu bikomeye, n'ubusabe we ubwe yatanze. Rero reka turebe ibyaranze uyu mama rwose, turebe n'ibiki yasabye ko byashyirwa mu bikorwa. Mu gihe u Rwanda n'isi bibukaga ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, Ariel Kayabaga yagaragaje ko ibihugu bikomeye bidakwiye gukomeza gushyigikira ababigizemo uruhare. Ubwo yari ari mu nteko yagize ati dukwiye kugeza mu butabera abagize uruhare muri jenoside. Nk'uko General Romeo aherutse kuvuga ko abenshi bageze Canada urugo rwabo baridegembye aho ngaho, ngo nta ngaruka ibyo bakoze bibagiraho, byanga bikunda bizabageraho. Lieutenant General Darien akaba umuyobozi w'ingabo z'umuryango w'abibumbye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, nyamara akaba yari yaragiye yaka ubufasha akabwima, ariko mu mbaraga zari zihari akaba byari bigoye cyane, byari bitaboroheye kabisa. Kabayaga kandi yasabye ko Canada yakwinjira mu murongo wa bimwe mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza ko FDR nk'umutwe w'iterabwoba ashingiye ku kuba igizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi, kandi n'ubu bakaba bagikomeje ibi bikorwa mu karere k'ibiyaga bigari. Depite Ariel Kayabaga ni muntu ki usanzwe? Wenda mbabwireho mukeya kuri uyu mugore kugira ngo mubashe kumusobanukirwa. Ubusanzwe yavukiye mu murwa mukuru w'Uburundi, Bujumbura. Yaje kujya mu muryango we muri Canada ubwo yari afite imyaka 11, aho bari bahunze intambara. Baje gutura muri Montreal mu gihe kitari gitoya mbere y'uko bimukira muri Ontario. Yasoreje icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami rya politike muri Carleton muri Ottawa mu mwaka wa 2013. Kabayaga kandi yasabye Canada kwinjira kabisa muri uwo muryango abikuye ku mutima. Mbere y'uko yinjira mu nama njyanama y'umujyi wa London, Kabayaga yabanje gukorera mu biro bishinzwe abinjira muri uyu mujyi. Murumva n'umwe mu bantu bakomeye cyane kandi bavuga rikijyana. Muri 2018 nibwo yaje gutorerwa kuyinjiramo afite imyaka 27, akaba umwiraburakazi wa mbere ubikoze mu mateka y'uyu mujyi. Ibi byamuhaye ububasha bwo gutangira gufata imyanzuro ikomeye irimo ibirebana n'imari kabisa. N'umwe mu bantu bakomeye, murabyumva. Muri 2021 rero, mbere y'uko haba amatora y'abagize inteko nshingamategeko, yatangaje ko nawe ari mu baziyamamaza. Yaje kuyinjiramo nk'umurwanashyaka w'ishyaka rya Liberio. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane. Rero yaje gutsinda yinjira mu nteko nshingamategeko nk'umudepite wo mu burengerazuba bwa London. Umwe mu bantu bakomeye cyane. Ubundi inyeshyamba ahanini usanga ari umutwe wabayeho ugamije impamvu izi mpinduramatwara mu birebana n'ibitekerezo bishingiye kuri politike, mu gihe umutwe w'iterabwoba nk'uko
nk'uko bivugwa uba ugamije ibikorwa by'ubwicanyi no guhohotera abasivile bose nubwo biba bifite aho bihuriye na politike. Urumva rero namwe mu magambo yarushijeho gutsindagira igitekerezo we yari arimo asaba leta ya Canada. Usanga inyeshyamba ziba zihanganye na guverinoma yaba mu buryo bwo kurwana n'imitwe y'iterabwoba yibasira abaturage cyane, ikabica, ikabashimuta n'ibindi bikorwa bijyanye n'ibyo bitera abantu ubwoba kabisa. Yakomeje rero ashimangira ubusabe bwe avuga ko FDLR nayo yakomeza igakurikiranwa kabisa igashyirwa mu mitwe y'iterabwoba. Yavuze ko Canada ikwiye kumva ibyo Lieutenant General Dallaire avuga ikareka gukomeza gucumbikira abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi kandi uyu mudepite Kabayaga ari mu bayobozi baturutse muri Canada bitabiriye Women Deliver i Kigali, aho yasuhuzanyije na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Aha Depite Kabayaga ari mu bakiriye abarimo Ambasaderi Mukantabana, Ambasaderi Higiro na Minisitiri Dr Abdul utuma twishima ubwo bitabiraga Rwanda Youth Convention 2023 mu gihugu cya Canada. Murumva rero n'umwe mu bantu bakomeye cyane. Ubusabe yasabye igihugu cya Canada ni ubusabe bukomeye kandi ni ubusabe busabwa gutekerezwaho kabisa, kugira ngo abo bantu bacumbikiye bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi batangwe kandi babone ibihano by'ibyo bakoze. Murabizi ko bakunda kuba ibiganiro byacu ni buri munsi. Reka tuze guhura mu kiganiro cya kabiri.